Bless Constantine and Lisa Pimor, Richard Paulo, Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, Joshua Tayag, Rosario Gasa, Edgardo, Edwin, Renato and Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Wiley, Midel, Winston, Jenna, Ashley Maisi, El Sunrise, Tony Mendoza, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Daliman Lutak, Jay and Chica Rayon, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Ronnie Gatus, Ningning Faharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Maglanlan, Alejandro and Carmencita Coronel, Daag Family, Ana Maria and Maria Lourdes Ancheta, Jason and Jane Dabu Narido, Lopez Family, Amelia, Pearly, Francis, Dennis, Charla Ray Manalansan, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Joel and Maris Malit, Virgilio David, Roberto Clemente III, Rosita Malit, employees and staff of St. James Cooperative on their 28th anniversary. Brian, BJ, Banji Malutak, Paul Ram Santiago, Juanita David and family. Para king birthday dari Susana Ocampo, Chit Angeles, Mark Manlutak, Enyelita Comada, Carl Emmanuel Calma. Para king wedding anniversary dari Efren and Beth Kayanan, Joey and Edna Sia. Para king makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Island Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layug, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Joshua Angeles, Jay Carreon, Mark Jenner and Jeremy Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Kayanan, Mark Leo Gatus, Alan Kayanan, Jeronimo Gatus Jr., Inocencio and Mary Grace Datoy, JP and Juvie Sason, UG and Maricris Sason, Allen and Manette Maglanlan, Francis Dabu, Jan Alfred, April Aliana Marie, Anika May, Alfredo Kayanan Jr.,
TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Jasmine and Bong Minaves, Romeo and Marvic Mendoza, John Michael Navarro, Tess Lasco, Meng and Jeffrey Rabadon, Chena Malyari, Apoles and Piches Ocampo, Edgar Parbo, Wong Yu, Rico Bessie Chenchen Dueñas, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo. Paraking Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Josie Hinco, Terry Davis, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Cesar Bichoco, Carmelita, Almario Manlutak, Ernesto Bolos, Alejandro Coronel, Ines Gosum, Norma Gueco, Consuelo Calma, Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Alicia Kayanan, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, John Edward Mariano, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, Joseph Magtoto, Elba Kayanan, Merila Silva, Gladys Abancio. Paraking Kapayapan Ding Kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Marcelano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Josegiao, Dr. Benvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belen Siana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Jose Boy Bituin, Pedro, Leandar Orense, Elena, Julian Roque, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Benedicto, Arsenia Hinco, Maria, Arsenio Cruz, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Epifanio, Maria Hinco, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Modesta, Luis, Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus, Maria, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Roberto Juan, Serafin, Rosalinda,
Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Jimmy, Mirna, Pablo, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Zenaida, Feli, Carlito, Andrea, Francisco, Simona, Vicente, Amelia, Consolacion Magtoto, Eduardo, Valentina Parico, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Celedonio Manabat, Amado Ramos, Wilmar, Maximo, Genaro, Encarnacion, Irene, Cecilio, Bonifacia, Diosdado, Ramon, Tikang, Adriano, Luciana, Pasita, Fasita David, Pacifico, Benita, Alice, Jerry, Teresita, Alfredo Sr., Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Elena, Reynaldo, Ramses Tala, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marvic, Antonia, Julieta, Job Carel, Joanne Claylan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor, Uring Santiago, Erning Sevilla, Jesus Soriano, Amelita Sanchez, Joaquina Rosales Tixon, Aiko, Derek, Jose Angelo, Rogelio, Cesar Culala, Celedonio Gasa, Ruel Soriano, Guillermo Torres, Nel David, Emmanuel Dumawal, Abel Sr. and Jr., Rosita, Nathaniel, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro, Lourdes, Willie, Mariano, Eduardo, Soping Guanlao, Macario Santiago, Rafi, Lourdes, Rogelio, Lorenza, Erlinda, Melania, Francisco, Bernadette, Lucila, Trinidad, Paz, Rico, Genaro. At ding maldang kaladwag in purgatorio, lalong-lalo na ret ang alang makaga nakakarela. Kapanyawsan karing kakasal, ERDL Gasa ning San Juan Nepo, kasalya kang Mary Joyce C. Suba ning San Agustin. King April 13 ing kasalda kete King Betis. Jeffrey M. Cuenco ning San Agustin Betis. Kasalya kang Juriciel Luna ning Infanta Quezon. Kasala King April 10 kete King Betis. Ryan Christian C. Flores at Jambilayog ning Santa Ursula. Kasal laking May 4, 2024, kete King Betis ing kasal. Jesse S. Ventura ning Subic Sambales, kasal yakang Dantelin May Tilayog ning Santa Ursula. Kasal laking San Guillermo Paris, King April 18. Nung atin kong balong kasangkanan, ban emituloy deting kasal, pakisabi na mo po King Kura Paroko o King Paris Office. Salamat po.
Kili kayo nagpampo ng anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kekan timorin. So ini pong kay katamong pamaglakbe, apada pulong aldo, papunta kin pamanyubling mebe, kanitin panahon ng Kwaresma, malapit ng mapupus. Nya sa busal na, ini kay katamong kapag masusyan, king aldo iti, kapat ng Domingo ng Kwaresma, makakule tamo pong rose. Muri na sabihin ini, mala mo maligagata ng dasan, king kapiyasanan ng pamanyubling mebe. Inasal kanilin kay katang kapag masusyan, adon taking apong ginuna sana so panakatamo. Bang kanita ay harapan tamo yung maging sumbagal king darala ng tula na ning kayang lugod ng pamanyublik mepi. Ikaban sa sadya tala rin kay katamong sarili, aminin tala mo naman din kay katamong kasalanan. Para bang kanita, king apong ginu, king kay katang kapanisyan, katma nakatamo king kayang pakalulu at king kayang lunos. Ginoong Isus, ipamong kaluguran na kami, kaya pasabing lugod, inyabinye na kake kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ipamong tibura na ka, eban atula na kami, nuneban iligtas mo kami, at ding sablang tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, pag nasan mong iatad mi karingaliwa, ing mawalang lugod, ape pangkit mo kay kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayapain totoo pakaluluhan na katamo. At yung papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana kimbye alanganga. Amen. Malalangin tamo. O Diyos ay paming, ingkay kang amano, ingkino may Yesu Kristo, pisyag na yung kapayapan, king metong ayatong palpikasala, at dila ning kalam ning pamakikasundu king meto ketawan, kapamilataning pamaylasat kamatayan apibatana. Ituro mo kami, bangkanita, makatuki kami king alimbawang binye na kay kami. Manananasanang ingkay kaming kasalpantayanan, kapanaligan, at pakamal, alila ng lugod ing sama, kapayapan ing pamisagsagan, at biye alanganga, king kamatayan. Iti nga na doon may kapamilatan na mo rin Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king kadwa ng libro ning kronika. Karing Aldoreto, ding sablang pamuntok ding saserdote, antimurin ing mismong balayan, pisala sa lisira ing karelang kataksilan. Inapusanda ing heganaganang dapat dang kariknerine ring pagano, at lepas tanganan de ing templo, at elaganing ginu, para kingkayang sarili, karin Jerusalem. Ing ginu, ing Diyos ding karelang pipumpunan, alang tikal pepabalyang sala sa lising tubod, antining eneburing mipahamak, ing kayang balen, at ing kayang karenan. Dapot ila, libakandoring tinubod ning Diyos, pepailandang ulaga ing kayang amano, pikay-likay dala ring kayang propeta, ang gapin ing kasbuning ginu, tutong mikalatang salang king kayang balayan, alanang piyaslatan at aliwang remedyo. Ding kasalang ning balen sila bande ing templo ning Diyos, piglasakdo ring pader ning Jerusalem, dilo kandongan ding kayang palasyo, at siniraro ing sablang pibansyan kilub ning syudad. Ding mga taga na tao, pepausenong Nebuchadnezzar karin Babylonia, karin meging alipanalo, at alipanda naman ding palipi ng sinali si Kea, ang gaking panahon,
ami baboy a upaya, ing kayaryaning Persya. Makanyan pin metupod, ing amano ning Ginoo, ay inapsena, kapamilatan ning propeta Jeremias. Anggang iting labwad, milabas a Sabath, anggang ela milabas ding 70 banwa, mikasabath yo king kekaban ding aldo, ning keyang kabiguan. At kanitapin, mumuna ng banwa ning pamagari ng Siro karin Persya, ban matupod ing amanong inapsening Ginoo, king kapamilatan ng Jeremias, ing Ginoo pepayisip na kang Siro, ari ning Persya, ing palwalyang metong a proklamasyon, at ipahayag ne king kabilugan ng kayarian, antikeni ing kalamnan ning proklamasyon. Oy ni ing papasyag ng Siro, ari ning Persya, ing Ginoo, ing Diyos sa tsubanwa, pigkalubno ka kuring sablang kayarian ketiking yato. Minordin yo, king ipatali king metong a templo, karin Jerusalem, king labwad ning Huda. Ninumang karingkeyang memalen, ing atsubo salyu, patnubaya nesa ning keyang Diyos. Sukat yang sumuba karin, ngeni murin. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, nako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Nako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Ikanta tayo po. Ako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. 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 Karing pampang ding ilog ning Babilonia, karin kami pakalukluk at manangis, inyang agaga na kami ing Sion. Karing dutong at tutubo karin milapenyabit ding kay kaming alpa. Ako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Ako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Ding memihag kaya kami, inawad daing magkanta kami, ban pamatulan mila. Ipagkantayo kami, ngarang minyabi, metong adalit tungkol king Sion. Ako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Ako sa makapagsalita, sakaling kalingwanda ka. Makananumiyang idalit, ing dalit ning Ginoo, king labwad ding dayuan. Nung kalingwanda ka, O Jerusalem, nako sa makapanigtigan pa.
Ako sa makapagsalita sa kaling-kalingon daka. Ako sa makapagsalita sa kaling-kalingon daka. Ako sana makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka. Nung aliwa ika, ingituring kong peka maraguldiling tula, king biyeko. Ako sa makapagsalita sa kaling-kalingon daka. 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 Pamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Efeso. Kapatad, tutupin dakal ing lunos ning Diyos, at maragul ing lugod na kaya katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang mete tamo, king ulining kapanyalang sangantamo. Miligtas kayo ulining mayap ng pilubluban ning Diyos. Ulining kaya katang pangayagom kang Kristo Jesus, may bietamong pasibayo kaya beno, banmiral kaya beno, karin banwa. De patanay iti, ban karing daratang apanawon, apakit na ing alang sukad ng degolan, ning kayang mayap apilubluban, king lugod apepakit na kaya katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus. Uling king mayap ng pilubluban ning Diyos, may ngaligtas kayo king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo. At ing kaligtasan ay iti, pigkalob ning Diyos, at ibat kaya kayo. Iti uli ning kaya kong dapat, inya nasukat pagparangalan ning ninuman. Uling ing Diyos, yaing linalang kaya katamo. King kapamilata ng Kristo Jesus, ban idikil na ing bietamo, king pamanyapat mayap, asidyana ning Diyos, ketapang minuna, para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingginuman tabi ke kayo, at keka antimori. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus sinabi na kang Nicodemo, nung makanano ning tinas Moises itang ubingan at ang su king meto nga sta karin king disyerto, makanyan yang sukat itas inganak ning tao, banketa ing ninumang maniwala keya, magkamit yang biye alang angga. Wa, ing Diyos tutuning kaluguran ning yato, ang gaking binyening kabubugtungan ng anak, banketa ni inumaning maniwala kaya, eya mi pahamak, nune mi kabiyayang alang angga. Ang pating Diyos, tinubod ni kayang anak ketiking yato, para ukumaning yato, nune para iligtas ni king kapamilatan ning anak. Ni inumaning maniwala king anak, eya miyatulan magdusa. Dapat ni inumaning maniwala, may yatol ning magdusa. Uling eya may niwala king lagyo ning anak ng kabubugtungan ning Diyos. Ing kayatulan, antikeni, ing sulu, dintang ne ketiking yato, dapot ding tao papakit da king mas kaluguran da, ing dalumdum kesa king sala, uling mga rokla, ring karelang dapat. At nino man pintaong darapat marok, kasama ning sulu, at bisang milapit king sulu, uling tatakot yang mayakit laring dapat ng marok. Dapot ing taong mabibiye agpangking katutuan, lalageya king masala. Banketa, masalang mayakit, king ing daraptana, metong akapamintuan king Diyos. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Misan po king metong prayer meeting atin na pong mapamigunam at mitadakela tungkol king ebanghelyo king daratang nga Domingo. So, ini pong karelang pigugunaman ebanghelyo, yapinitan tungkol ketang babaeng Samaritana na ikit ng Jesus king lelenin talaga. Naking karelang pamisabi, may kilala na inimabay ngay ni aday nga kayabi na nala asawa. Muling sabihan, dakali kasalanan. So kay ba't nanita may gunam la, dining abi-abi mag-prayer meeting, at kay ba't may sharing ng metong nga babae, nala asawa ya po. Sabi na makanyan, kikiyakya, ining ebanghelyo na metagkil ko, may kakuno ko man, pero kwa kontrol yung sarili ko, ban arapan, ining katutuan kimbiye ko nga na. I can identify with the woman, ining babae nga na. Kasi na, misan, ako may naabuko kingi ko asawa, lalaki. Matabalo na ning asawa ko. At ang asawa ko, talagang mimwaya na. At malambat, masakit ang milyarian. Pero, tinggap na ako pamurin. Pepatawaran na ako na. Isasabyan na, may Diyos, petawaran na ako pang iya makapamatawad. So, may kakuno ko man sabihan niya na, uling kitang kasiping na, nga na makanyan,
Ngayon, binggitan ko ini, baka po na iningkaluguran ko nga na siping ni, na ako tanggapan. Tinala kay siya yung babaeng kaluguran na kinawal niya. Malambat ko ng baluyan na. Pero ngayon, ika mismo, tinggap mo at pisyag mo yung katutuan, lalo ra ka pa respetuan, lalo ra ka pang luguran. Kita mo po, pauli ng eta perfecto, may kakasala tamongan. At po tang may kasala ka na anong gagawan tamo, magkumpisata ng sasalikod. Kaya po makanyan ulitan tamo yung milyari, kari Eva Ampori adan. Kanyang may kasala la, sasalikod la. At nga pong inaus nila. At anyang ilaos na lang, linagela, pero pamurin tinggap, higarela pa may kasala. Nanong gewara, may papanuro na. Po? May papanuro. Huli na ng babae. Yung babae, huli na ng ubingan. Kaya naayarapan, kaya natalakaran yung karelang kasalanan. Kilub na niting Kwaresma, panagkat nagkakatani nga pong Ginoo, ya pinitang arapan tamo yung katutuan ng kikatambi. Nindamdamo ng makananong hiningi Nicodemo. Bintaya kaya. Nicodemo, metong yang ating karing tao ng ating upaya. Pero, pasalikot, pupuntaya kang Jesus. Pupuntaya not during the broad daylight. Pupuntaya, madalamdum, pasalikot. Pasalikot, ang kayang pamamunta. Uling nga naburi nga, mayakit din kayang gagawan. Bakit po takalian din kayang kayabi. Pero bandang talwi, Jesus, kikisabyani. Sinabi na, naging apong Ginoo, dapat pitakutan. At nga pong Ginoo, ang gaking batas. Ulintering diri ko demo, makulagay yung batas. Pero kakatamo po, dahil kayo sasabihan tamo, dahil 10 commandments, lamo ka no 10. May dagdagan la pa. May dagdagan la ita ka nung pang 11. Potang magkamali ka, merakap ka, muaminan. That is the 11th commandment. The 12th, digdagan depa. At potang talagang iningke kang agiwa, muna asa likod, ituro mo rengaliwa. That is the 12th commandment. Yapin siguro kay katamo, dakala rin teachers ngayon Dakala rin talaturo. Tuturo kayong eskwela na turo, potang magkamali. Nga pong ginuta mo sa sabihan ng Jesus, tayo pitatakutan. Uling kapilan man natula ni nga pong Ginoo, ingita mong kayang lelangan, sira na katamo biye. Kingkaduang pamamasa, sa sabihan na kay katamo, San Pablo, na nga pong Ginoo, giyawa na katamo, obra maestra na katakan na nga pong Ginoo. Yan ang balikdan tayo man, in libro ng Genesis, lelangan nga nga pong Ginoo gana at katatawlian lelangan yung tao. That is an expression kisablang lelangan yung tao yapining obra maestra na nga pong Ginoo. Naliwa mo po rin Katoliko, tao. Imbalang tao. Kalugurani ng apang Ginoo. At pepangkit ng lugod ng yan, anyan tinubod ni ang kayang anak, Jesus. At sinabi ng Jesus, iya, ang Diyos, ang igpa, tinubod na ang kayang anak. Parang manusga, para mamarusa, nun man pangkit, lugod. At ang lugod, tamo panamdaman, hanggat lalawin tamo, na dapat karapat dapat tamong luguran. Napinigay sa salikot tamo, ang kamalian, ulim po tayo na nakataluguran.
Kaya nga pong Ginoo, e makanyan. Na ano man ang kaya kang pamikasalat dyan, harapan mo kang kaya kang biyay. Kaya nga pong Ginoo, harapan na ka, kaya kayang lugod. O hinang kaya katang nga pong Ginoo. At kilub na niting Kwaresma, o yan yung panagkat na kaya katamo. Lumapit ko ka na ako nga na. Hosea, yung kaya kakantataya, come back to me with all your heart. No? Puso sa puso. Lapit tala. Yung puso tamo. Kaya nga pong Ginoo. Mapalyaran na yung pusong din, sugatan la. De pusong din, may ngasyas na la. Paulining mua, ilapit tala. Kaya nga pong Ginoo. Kaya tamo tatakot. Uli nga pong Ginoo. Akikatamong lalapitan, metong yang Diyos, ang malugod. At o yan dapat tamong ikatula. O yan dapat ikatula tamo. Nya sa king aldoyti, kapat na Domingo na ning Kwaresma, ini Domingo na ning tula. Anticipate tani, ini kikatamong pagmasusyan at daratang pamanyubli ng bebye ning apong Ginoo. Pero ini, ipanagkat na ning apong Ginoo, king kikatamang pamaglakbi ini, abi-abi tayang kikilalanan, abi-abi tayang kaganakan. Inyasad, at intamo naman tungkulan. Po balo nandin ang niyang kakantaye, ing salmo, nung eko mangilabot. Tanda na niya pa po yung salmo, yung pakibat nandin. Nano niya kasi yung pakibat? Serious ko po kanita. Serious tamo kanita. Kaya na ako sana makapagsalita nung kalingwanda ka. Ganda po kay katamo na altoldo kami patudtud hanggang may kikilalanan ing apong Ginoo. Hanggang may agaganaka ing apong Ginoo. Nang kayo po makalungkot, yung tauling dili, akikatamong arapan, ng kaya pining iPod, din ng kikatamong computers. Alam barok kanita, nung kay batalang ginamit din ni manahimik, kikilalanan ng lugod na ng apong Ginoo. Alam na siguro peka masanting diling dandaman tamo, itamong Katoliko. Nunitang potang salamuhan tala ring aliwa, asabira, kaugali mi ing apong Ginoo. Kaugali mi ing apong Ginoo. Muri tayo po nga kaugali ng apong Ginoo. Ining apong Ginoo tamo, lulugod siyang alang angga. Ing lugod na manalumpakan kingala. Inyasat, mawala. Tamo po tatakot, potang may kamali tamo. Marap tamo king apong Ginoo. Buklat tala rin kay katamong puso. Kating apong Ginoo arapan na ka, mitmong lugod, ampong Lunes. Tandaan tamo po, balang misa, at intang adwan metong agrasya. Nanyo po itang grasya nga ito. Ngayon adwan tamo, na sana may baba na ka-sugar. Nanyo adwan tamo, na sana may lako na lare sasakit kembetis mo, uling medyo tutuwa na ka. Tandaan niyo po, patang may tipon-tipon tamo, may itong ingadwan tamo. Mercy. Lunes. Wari yung kingumpisa, Ginoo, pakalulo. Wait, ingadwan tamo. Tayo po kakalingwan ito. Uling kapamilya tayo mo ng pakalulo. Karin tayo tunay, aga na ka, ing apong Ginoo. Inasaat ka man susundutang manyawat kaniting pakalulo, sundutan mo naman adwan king Espiritu. Inisanang tula akay katampag masusyan kaniting kawarasan. Yang misundo kay katamo, bang kanita maging makabaldugan niya, yung kay katampag sa dyan, Easter celebration. Sana po, kapamilya taning Lunes at pakalulo ng Ginoo, mikalat ini, kapamilya taning pamananggap tamo, karing kalupatang tao. Lapitan tala po,
Dito sa likod. Kita mo na lumapit. Sindiyan niya po itang kandilayo kayong binyag. Puntalan nyo lang. Pagdalata ng sala. Dahil sa likod. Igdalumdum. Nung alako pa pong kandila kayong binyag. Sali kayo pong marul. At sining kayong isadya. Yang sindiyan tamo. Kaya daratang Easter. At sa likod siya yan. Bengi-bengi si sindiyan niya. Ban aga na kaya. Yung apong gino. Bang kanita po kayo mapipi. Huling aga ka nakataya. Yung apong gino. Amen. Lalakad na po. Sasalpantaya ko kin Diyos si pamayupayan to. Linalang king banwat yato. Kaya sa Kristo anak ng bugtong ginutaw. Pengaglik ng upaya ng Espiritu Santo. Bibigyan Santa Maria Birhen. Dinasalan ng upayang Poncio Pilato. Mipaki king krus. Mikut-kut. Dinipaya ka rin bete. Ikatungal doon sinubliyang bebe. Pepaitan siya banwa, makaluklok wana ng Diyos si pamayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban kung karing mabiyang po ang mate. Sasalpantaya ko, king Maral Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king Papatawad rin kasalanan, king Pangasublirang Miring Bete, at king Biye Alanganga. Amen. Manalangin tamo king anak, abinyan na ningigpake katamo, baning yato miligtas siya, at nga tamong sumabi, manatili kang kayabe mi o Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Para ka ring mabibiye king katutuan at lalakad king kekang sala. Para ka ring magdulap king katutuan at epamekatag mo king kekang sala, manalangin kay keka o Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Para ka ring darapat tewakan at pipili king dalumdum kesa king sala. Para ka ring magobra alang-alang king metong ayatong migit makataw at magkapilit matad kapayapan karing aliwa. Manalangin kay keka Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Para ka ring milako na pag-asa at ala ng sika ng lublumaban. Para ka ring manalig keka at magkapilit pasikan ka ring mayna. Manalangin kay keka Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Para ka ring ero ayarapan ding karelang krus, uling binanong mapagal at siralub. Para ka ring mamusan ka ring karelang krus, kayabe mo at pakayan king pusan ding aliwa, manalangin kay keka Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Para ka ring atsu busal ding kay katang komunidad kristyana, ang mabibiye bukod mong para king karelang sarili. Para ka ring mirarake king atsu karela, uyab ning kapayapan da puso, manalangin kay keka Gino. Manatili kang kayabe mi o Gino. Ginoong Jesus, mitmukhang ganakang kay kamingan. Taptan mong maging mapasalamat kami kapamilataning pamaging magana kami karingaliwa. Uli kayong ginumi, manggaman kikalangang ka. Amen.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundahon, matangga para pa ng Diyos, ipambayupayang totoo. Tanggapan ni saning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Gino, darawon milake ka retingayin, ababiyek, kapayapan at tula kay kami. Pasulungan mo ingay kaming kagalangan, kapamilatanan niting Eukaristiya, at pagdalaming kaligtasan ng mapilo kayato. Itiyan doon may kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ang Gino manatilya kay kaya. At kekan timurin, Yat na ilarem pusoy. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Doon ay karapat dapat at matulid. Yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kaya ba magmasusimi kaniting Kwaresma? Kamalyan mi, tutulid mo, at kaisipan mi, yat namo keka. So paano kaming sumulong king kabanalan, at yang pangmeke kami, ingkalam ning bi alanganga, kapamilataning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi. Kapamilatana, ring anghel at ding sablang koro karimbanwa, sa sambalang mitmong kapagmulalan king harapan mo. Misuge saning siwala mi king karela, kabang kakantaring mipnong saya, ing dalit ng kekang ligaya, at ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, iking sibol ng sablang kabanalan. Uli nito pa ni Kapumi, tugtug ming espiritu mo, at yung may titipang ambun ng kareting ayin mi, pabanalan na at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bingin mi pagtaksila niya. At bayan ako sang lubdinaw ng Biena, kimpamaylasan pong kamatayan na, kinuha na yung tinapi. Pepasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinapi. Dinwang na iti karing disipulo na at nga na. Kunin niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko. Amitawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinuwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niyo iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya. Indaya ning payo ang pangalanganggang tipan. Ay may bubu para kay kayo. Ang po para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kaya pamigaga na kayo kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo na nagkasalpantayanan.
Iyang yan ang kaganakan may o mapamakalulungig pa, ikamatayan na po yung pamanyubli ng bebye, daron miya kay kaiting tinapin ng imbiye, ang po iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pa sa lapatan kaya, impepaliran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, malis sumuyo kaya. Di kami nga nasanang misulusulo, king katawan ng po kintaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong, ng Banal na Espiritu. Ganakan miyo'y pahing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ting sablang pari ang pondiakono, ading sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, idala mo lating sablang mayangon na biye king pakalulo mo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kambening no na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuan apostol, at kambering sablang banalami biyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon napuryan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagom ng Banal na Espiritu, sablang parangalang pong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod at tula, maus tamong yan, ikang kakatang kaluguran na igpa, at nga tamongan manalangin. Ikaw gusto mo kami o kinungking sablang baro, balugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kasupan king kang pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligalikan. Kapag mananaya kami, kambening maligayang kapanalikan, king panyatan ng Yeso Kristong kay kaming talapangapos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O Ginoong Yeso Kristo, ang sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Kaya mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayangan. At keka antimorin. Matunatapong yan yung ipakit, yung may kakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Payapan po kay kayangan.
Yo'y kordero ng Diyos, yo'y milalako king kasalanan ng giyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginu, kumatampan tanggap ke ka, dapat yakyasimiay nga mano mo, kumayap na ako.
Malalangin daw mo. Ay, paming malugod, dirinan mo lang sala, ring sablang may babait kay tiking yato. Katman mo la rin po sumi, king sala ng kay kang ebanghelyo. Ban ikatula mo la, rin pamiisip mi, at maging tapat ing lugod mi. Pagkalumuiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para king makuyad pong announcement. Muna pong dili king daratang pong Viernes, alas 3 po ninggat panapon, ing pamanuntun tamo po king dalan ng krus o ing Stations of the Cross, maganapya po king magumpisaya po alas 3 ninggat panapon, king bisitas na po ning Sitio Virgen de los Remedios, king bisitas ning Sinubling Mebye, king Sitio Virgen de los Remedios, at kayari na po ning alas 3, istasyon, maganap po ing misa. Kadwa po, nung apapansinan niyo po kaniti pong misa kaya betala po rin kikatamo pong Ministry of Greeters and Collectors. Ang po rin mapilan pong membro na po ning kikatamong Family and Life Commission, king kikatamo pong parokya. Burikulo pong panagkat, king lagyuda po, king lagyo ng Sister Zenaida Mendoza at Brother Boy Ocampo, imani muna, karinay pong adong ministries areni, lalong-lalo na apapansinan tamo po kasi, pasensya na po king termino ko na mikikiedad no po rin kikatamo pong kareng ministries pong areni. Ing panagkatamo po sana mika kaya na ka na ma-inspire po ban makyabe kareng ministries pong areni, kareng pong tatanggap lalong-lalo na king Aldo Domingo, manayos po kareng sisimba, mangolekta, ating pong pangarap naman po rin kikatamo pong Family and Life Ministry, ita pong alila mo makapamiyasahop kareng magsadya king kasal, no na aso pandala naman detang kayari dang kinasal, o reta magkasakit king karelang biya talasawa aso pandala naman. Sana po reta pong talasawa, abisa pong makyabe, manantabe, magsadya karing kakasal at manantabe karing kinasal na eko po marining lumapit. Karing pong greeters and collectors, malyari ko pong lumapit kang Sister Zenaida Mendoza at karing pong Family and Life Ministry, malyari tapong lumapit kang Brother Boy Ocampo o kaya po king kikatamo pong opisina. Pasibayo po palakpakan tala po, rin kikatamong greeters and collectors at rin kikatamong Family and Life Ministry. At katataulian po, kaya rin na po niting Banal Misa, maganap po ing pamamendisyon, king kikatamo pong Parish Lenten Exhibit, king pamanimuna na po ning kikatamo pong Bayong Tatag Ministry on Popular Devotion, panimunanda po ngening tayo may menayos po king Lenten Exhibit, then kikatamo pong Pakamalan Akamadere. Pasalamatan tayo po, ing kikatamo pong Ministry on Popular Devotion na panimunan na pong Brother Darwin Nicolas. Kaya rin na po niting Banal Misa, maganap po ing prosesyon panluwal at abe-abe tapong saksyan ng pamamendisyon, kaya ni pong Lenten Exhibit at malyarita na pong dumalo, king babo at lalam na po ning kikatamo pong lumang kumbento. Pasibay po palakpakan tala po, rin kikatamong Ministry on Popular Devotion at rin kikatamo pong Kamadero. Dakal pong salamat. Yung ginuman tabi kay kayo, At keka antimorin. at yung may pahinggan ng Diyos, bendisyonan na kayo ngan, ni Pa, ampon ni anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Matulatan nga dahon itong Eucharistia, umetamo ngeni at idala tamo yung kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos.